Yama ahwefo nyina akwaba edeba Sami TV subreso nsem dwumadi ene bra so se yede eba abesom akode eba mambi ededi ameji so adanko papa ene gina camera no echi ebe show se ne dadi dikan a wo hwe channel ya obe subscribe obe share obe like na adwenkyere no odi ato ase edi amayen Facebook nso follow yen Sami TV share ma foforo enye bi enhwe yenshe nsem no ase enfri techiman traditional area Ohinempon wo akisimasu ene Reverend Anata Chichibrempon wakasa wo kire se eyade a wo mo akwan enye enamso emamanfo a ewo kronim eyade a eha wo mo o kire se esan wo makwan a enye ntino akuafo ewo akisimasu ntime mfa wo mo no baye anase wo mo enema enko techiman dwom enkoton enu ntino wo mo besre aban any municipal chief executive MCA wo kronim any honorable Kwaku Ejemensa se wonom embra na wonbeye omomo yenti nkomo bi ode atudwa kwano ntokuro no nso no to a sanu nam kwano ankasa somunti a hwa pai kwano ti kan kitenkete nso ne ko access nkito bi na omo fani difficulties a omo betima kokuro no enti mamefo a omo ye afo ni kwaefo a omo ho ni nyina in fact na omo face able situation ka no kran pese be ba ho aduane kra ye omo to omo twafrefo mu ba ka kran pese be ba wa befa enti na e ha no net person teacher vo omo ba ho nyina omo nam form omo nya kwan kra na omo tima na so to na is serious we bibia enye no just a temporary situation you know me no senior me and say because me to na mo na me ni panifo a omuka dia yeye MC for ne panifo mo kru o techiman na obehwa amaye na kwa na yetimu dwi so kenya grade afaso ba kon na level ntokro no nyina timu chia yi a the see nso yakofom no me sure senka ibitimo sustain no kakre aban bitimo oboye na bitimo ye kwa na amaye so ko ho ne da obo say yo nso o Christmas nso so na da wono a booster just like that and I'm saying any bridge a fashion tino a very sad so no you can say on antimo akwa o try so no a situation in fact enkoyi teacher for mo ho tini yi o mo mpabo 119 so no mo ko so na ja na mo sa mo mpabo akwa kwachira de very sad okay they are pick say pa nyankopon onka ye hona mfonti na kan so no kra say empokwa no kra na o munyanye ya senka bridge betimaton so no so amai se na be ya o mo cross so e be easier ka medanya me ase owieye na wo kire se eyade adesua eso ewon faso na eso no se wo ba akisimasu kroni mu a basic school ba ko pe na ewo ho no me no nso no eyade a wo mo ewo hawo kakra ewo ho so me nya small problems so ho every say teacher for no headmaster dia to many say even konya kra na a problem and feeding school feeding a problem time you are teacher for no they put their own money together one sika yedi and kra man kola no in fact a problem ya paja but still you need a solution to it and you know and also can the minister of education ma review ma ya ken so be boye to say dia ya koyanim no say who say esa kola bia nya education no so no kola okosku no wani ya na jisia no ya na entino ibenya mwa fi ba bi sa nka ibeje ho yantu ahensem no eso enfan free in west maami bia ye friend is Mrs Grace Owusu wono oye business woman eno eda nchen a wasanso eye philanthropist na kyerese wono no kura woteso no opese obibia ani eje no obibia ensa etumi ekona no esan dwuma pa wafa ato ne husu ntino enamso emane kokopie mu ewo Kwame Danso Senior High School I know was in West District Puno East Region emane kokoye adesuafo wo honom emmoa de nuane ahodo ekoma wo mu wo kire se wani die ya na adesuamu nsem so akwakoye de sanse duane enema ahoden eno na semofra no enya wo mu so ebetimi amoma adesua wo nsem etimi akonanim eno nti wo de bayire wo ha eno edankyene a osanso ede 1 bag of beans ena fei eburo ene kan ho ekokoma school mofra no yenti nkomo bi a ode atudwa omede bayire oha ene beans enso so bag akese no mienu ena mede abre secondary school mi hu se ehia se ye sare kire se kuro no ani school no ye ni ku ho ya na boa ma mofra no so o ma hu se o mu so bita o ye bibi na hu so bita wachi a o de ahoden pa na ye enti mofra no hu ni sa o me hu se a wo fa ye wo fie no ye ni ku ho na ye hwe won ye ye na won koso
de ka kire obi biara o krodua yi mu ene oman biara so se Awurade eto nsem a mankasa aban ko a de wo bia wa ho de bia wo bia no fabo a wo man fabo a wo kro fabo ankrankre na wonso so obedi yie nti misre se obi biara bibi Awurade ato ne nsem enya kese keto kese o fabra beboa enim se nipa bebree ye bebree ba ye mu bebree so betimi aye de chance aso nti misre se obi a moa me de owura ire grace osu. Owieye na PTA chairman Edema School no ne Mr. Set Owusu wono so edna no disem atudwa. Kwasem ni se eye ade foforo ema school yi se obi firi abontene na odi bibi ebeche school no titiro ye aduane bi se kwara no dos mo dos pa nipa ebra pem eko apem ne fade mo dos na mene me yire tina se ni hunu se ye adoye eninti ne aba se ye beboa school no na mo makomani mu ewo aduane mam titiro pa eye bayire eti bayire asase so nsu kwara no ntaa ni di bayire ti na ye de bayire na ba no aya de foforo kra eninti eye nkranhye ensemma omamu ni nyina se obi an nsam ye no ono nso betimi ayi bi na pacho ane assembly hall e ade ehuhia pa ye nyina akusia bia ye kono ensene ho eninti esese aban na timabufo ehwe amboa ye mietimi si sa assembly hall edi hobio eye fence wall evise school ni dampan obi atimi wura mbaye ni opa bia sisi a school no ekoso no na sese PTA no se PTA chairman mehwe se ebetimi ato fence wall atwa school no hwahia se be yotamfo obi antimi wura anya ni opa pacho mene PTA chairman efreme Setowusu. Owiechi na headmaster Edema Kwame Danso Senior High School wono so edna no disem atudwa. Yewura Owusu ne ne yira asepa yi enya ade a ye na ye kan se omumfamra but otaye nti afina so so obeye bibi ma school for ne teacher for ti ye dana asepa yi ye srankrankre enya aduane nko ne obia wa onso betim dia boa school no a kire adoya a owo ma school no ye se no so omebo en kankan assembly hall hia assembly hall se ne ye nkola no dodo no esiko no enya assembly hall a nhyiamudie bi e ma ye ho nkire yen nti yeda yewura na ase yeda mo nso ase pa nya ne ayensa aka na ye wo facilities kakra dormitories assembly amayen dormitory classrooms bi wo ho nti afoforo beka ho a enso ebebo nti ye kusu a ye je obi a wonya school bia no so aban no amaye hu se ye eni se obi ebepa admission a ye deny no to obi obeba bia ebeje no Yenkowie nsem no ewo Bishop EO Ansa Asoye General Overseer Edema Eternal Life Church and Bishop EO Ansa odi nkomo bi a wo kire se galamse ntokwa impenifo asore se wo mo epese wo mo branase no enya ade se ebetimi abem o kire se wo mo ewotumi e wo so mo ko santokoi wo mo kroya ena de wo ho age galamse adwumani ma wonom eye ede se yensuo esan se galamse no eno ena bebrena enya wo musika edi efrim eno ntine si edi esi eni so se galamse ye ade ye bebre na ase enya ade se ye betumi abre no ase ye kosoro ba fom a enya ade se ebeyeye ode sansem we nyina etudwa November 2nd wa abra no wone na asorefo eye nchirechire ensem no esi aha eye Kesame TV ye be sure se wo be subscribe wo be sure be like na wadwe nchire no odi ato ase ede amaye yakramo.